Ja sam Nika Brčić, treniram ples već 10 godina i uživam u tome i volim provoditi vrijeme u dvorani. Plešem jazz i modern. Pa kad sam bila mala sam uvijek gledala svoju stariju sestru kako pleše i onda sam po kući počela s njom i mama je odlučila upisati. Zapravo ona je ta koju i dan danas, na koju se i dan danas gledam i koja mi je inspiracija i dan danas, koju uvijek mogu pitati za mišljenje, šta mi fali u koreografiji, uvijek je tu za mene. Ne, više smo prijateljice, je moja sestra. Svog prvog nastupa sjećam se da sam bila jako mala i da sam plesala sa svojim prijateljicama kojim plešem i dan danas i bilo je za priredbu za kraj godine. Bila sam zadovoljna. Ja se zovem Lana Zuljani i ja i Nika plešemo duo već 8 godina. Ne smatramo se toliko kao konkurencijama, više smo kao navijamo jedna za drugu. I privatno smo isto dobre prijateljice. Prošle godine smo došle prve na državnom i ostvarili smo mnogo različitih isto rezultata na drugim natjecanjima. Deset. Ples jednom riječju, zabava. Vjerojatno nastup na svjetskom prvenstvu 2025. godine. Najteži trenutak. Nema ga. Imam posebno zagrijavanje i razgibavanje da ne oštetim tijelo i puno ponavljanje koreografija. Ja bi ostala u svom klubu u SB-u. Dio di se stvarno mogu unijeti u ulogu i pokazati svoje osjećaje zapravo. Rekla bih da vjeruje u sebe i da nikad ne odustaje i da bilo kakav rezultat postigla, da će uvijek moći bolje i da samo nastavi vjerovati. Pa imala sam kriza, ali ne toliko da sam trebala odustati, nego samo pred natjecanje bi me uhvatila trema i strah. Pa pokušavam ga odraditi najbolje što mogu, ali ako baš ne uspijem, onda malo stanem pa se vratim. Ne, samo sporim to. Nikad ne odustajem. Posvetim se školi i učenju i da, to je to. A zabava vikendom, ako baš sam pozvana negdje ili tako. Evo sestra, može sestra doći. Ne mogu, stres mi je. Ja sam Lara Brčić i ja sam sestra blizanka od Nike Brčić. Inspiracija je bila starija sestra, ona je 3 godine starija, krenula je prije nas. I kako je ona plesala, krenuli smo i mi po kući i onda je i nas mama upisala. Pozdrav svima, ja sam Lana Brčić i ja sam starija sestra Nike Brčić i blizanke Lare Brčić. Pomažemo si, podrška smo jedna drugoj. Sviđa mi se zato što je uporna, stalno radi, nema pauzu, zna kako radi sa sobom. Ja sam obrnuta, ja volim sebi uzeti pauzu, volim se odmoriti, volim sjest, popiti vodu, ali ona je baš turbo. Jako je lijep osjećaj, jako je lijepa, nekad me i rasplače kako je lijepa, slatka i predivna je. Da, najglasnija sam uvijek i najveća podrška. Nika je rekla da sam i ja inspiracija, ja sam malo dirnuta. Naravno da mi je jako drago to čuti. Mama je uvijek govorila da ne može živjeti u strahu, nego da nas mora pustiti da radimo što volimo. Ona voli plesati ovako kad se družimo ili nešto, ali sad da bi došla ovako i plesala ne vjerujem. Tako da, tata isto voli zaplesuckat malo. Moje ime je Iva Brčić, ja sam mama od Nike Brčić i od Lane i Lare Brčić. Trio Brčić? Trio Brčić, da, u plesu. Možda su potegli tome po tetki, jer je tetka volila plesati, da. Imamo podršku od roditelja, imamo. Da ne bi bilo moguće sve te godine i vožnje i podržavanje i praćenja po natjecanjima, stvarno.
Da, hvala im. Sve smo u biti manje više prilagodili njima i tome. Znači i posao i ako nisam mogla ja voziti, vozio je tata, ako nije mogao tata, bi uskočio ujak, došla bi trenerica, uvijek bi se neko našao i neko bi ih privezao, ali sve smo odredili znači njima jer one to zaista vole, tako da kad to vole, neka u tome budu i dalje. Ne samo oni, nego i sva djeca. Kad se spremamo za veliko natjecanje, bude veselo. Zato što svakoj nešto drugo treba, jednoj treba nešto, pa druga zaboravi, pa onda je to traženje stvari u zadnji trenutak i onda bude, to je moja majica, to je moja majica, tako da dok svi ponažimo bude zanimljivo jako, ali se na kraju to sredi. Dobro što su starije, to sve ide više opuštenije, kad su bile manje, to je bilo 5 puta provjeravanje kofera sa kostimima i sa time nije bilo bitno da li su tu hlače za šetati po gradu ili sve, samo da je kostim na mjestu i bez toga se nigdje ne može. I plesne papučice. Pa ponosna sam na sve kod njih, zato što su odgovorne, svoje su, nije im ništa teško, voljne su pomoć uvijek drugima, znači odrađuju timski kad treba i tako da mislim da nema toga što mogu reći na njih da nisam ponosna. Ja sam Ivana Domazet, trenerica i voditeljica sportskog plesnog kluba USB Poreč. Niku Brčić bi opisala kao jako temeljitu, discipliniranu, ustrajnu, odlučnu, fokusiranu, talentiranu, karizmatičnu. Ima jako puno dara i zna to jako lijepo i upakirati, iskoristiti. Nikina najveća snaga je fokus, definitivno fokus i ustrajnost. Znači to je nešto, ne odustaje dok ne zadovolji ono kako si ona sama zacrtala. Ima glavu, ima jako dobru memoriju. Čak bi rekla da je nekad i previše detaljna i temeljita i strah me raditi s njom jer znam da će mi sada postavljati pitanja gdje točno, pod kojim kutem ide, koji prst. Nika, Lara i Lana su od malih nogu, od svojih početaka su kod mene. Koliko god ih svrstam u isti koš kao Brčićke, stvarno su svaka za sebe jedinstvene. Svaka je posebna, svaka je jako talentirana i sa svakom se mora i zahtjeva rad na specifičan način. Brčić trio je postojao, imali smo Brčić trio, Sisters Love, prikazali smo na van da tu je jedna velika sestrinska ljubav. Sestrinska ljubav zaista postoji, ali bilo je izazovno na treningu jer njih dvije male su, odnosno starija Seka Lana je uvijek to morala hendlati, a na kraju bi uvijek ispaštala jer su one male, slatke i ono kao Lana je morala dovoditi stvar u svoje ruke, malo držati red. Dakako, moja poruka bi bila svima, znači ne samo plesačima, nego svim ljudima da ono što ih veseli, ono što ih usrećuje, da je to potvrda da to trebaju raditi i da je to nešto dobro za njih. Tako da definitivno, ako radimo nešto dobro za sebe, ne radimo loše drugome, samo naprijed, samo nastaviti i ganjati svoje snove, svoj instinkt. Intuicija je ono što u biti nam treba biti neka vodilja u životu i gdje možemo prepoznati recimo ono što bi bilo nešto što bi nas moglo ostvariti i odvesti u pravom smjeru. Ja sam Nikola Senjanin, dolazim iz plesnog kluba Modus. Danas sam plesala koreografiju solo modern suvremeni u kategoriji mlađa mladež. Ja sam državna prvakinja.
mislim da si zaslužila 10 jer tvoja mašta baš je super i lijepo ste napravila. Da, ja stvarno mislim da si predobra i ti skokovi, sve super su. Ja mislim da ćeš biti prvo mjesto jer imaš mašta i baš ti je lijepa mašta. I da još nešto. I htjela bi da pobjediš na iduće natjecanje da budeš prva. Meni si bila odlična, ja bi ti sigurno dala prvo mjesto i zlatnu medalju, a čak bih nagovorila da ti daju pehar koliko si bila odlična. Nikol, bila si super, znači dala bi ti 10 i od svih ovih da se natječeš među 100, ti bi bila među prvih 3. Bravo, Nikol. 12 bodova ide Nikol Senjanin. Sam Dragana Labudović, sudija VDSF-a, dolazim iz Srbije i sudim državno prvenstvo u Hrvatskoj. Kao što vidite, atmosfera na prvenstvu je fantastična, prelepo i organizovano i zadovoljstvo mi je da sudim ovdje. Hi everyone, my name is Morgan Payet. I'm from Belgium and I'm here to judge the national championships here in Croatia. The talent is insane. I'm very happy to be here. We've had show dance, contemporary jazz already, and I can't wait what the rest of the weekend will look like. So when I compare this competition with competing in Belgium, it's completely different. So I've been judging in Belgium as well, and the contemporary vibes are very different. In Belgium, it's more lyrical, and I feel like here sometimes it's a little bit more experimental. The talent here is insane. Like the technical qualities of the dancers and the quality of movement in the dancers is just on another level. My advice to dancers would be to enjoy dancing on the stage a little bit more. I feel like sometimes because it is national championships, a lot of dancers are putting themselves a lot of pressure on, but it's really unnecessary. Like you've been training for this the whole year, so you know what you're doing, and I would just enjoy it to the fullest because you won't be able to do this forever once your body is old. Marija Španja, sutkinja na prvenstvu Republike Hrvatske u umjetničkim plesovima. Smatram da suci i publika često imaju različita mišljenja i ja kada nisam u funkciji suca, nego kada natjecanje gledam iz pozicije trenera ili evo ga samo nekog ko uživa u plesu, totalno na drugi način procjenjujem, tako da prije svega kada sam u ulozi suca sudimo komponentu po komponentu. Često to nije ono što je možda nama neka najbolja izvedba što bimo inače izabrali, ali zasebno po komponentama zna stvoriti jednu ukupnu cjelinu koja kasnije donese presudu. Između tehničke i umjetničke vrijednosti pa nekad balansiram jako teško, ali često procjenjujem da su oni najbolji i najuspješniji kategoriji upravo oni koji imaju oboje, tako da kada dođe do finala najčešće uživamo u izvrsnim izvedbama sportaša koji imaju i jedno i drugo. Pozdrav svima, nalazimo se u Kraljevici na državnom prvenstvu u umjetničkim plesovima. Moje ime je Ana Vesel Križaj. Pa jako je zapravo interesantan taj trenutak kad izađe na scenu plesač koji je možda prvi ili drugi po redu nastupa, a u tebi onaj osjećaj ovo je prvak. Genijalno, a s druge strane moraš se jako skulirati i pustiti svima da odrade, daju svoje najbolje i da ne sudiš unaprijed, mada to što zaiskri. I zapravo je divno, iako je odgovorno. Pa u principu i ta sigurnost koju iznese plesač na sceni dolazi sa tehničkom preciznošću. Jer pogotovo kod jako dobrih plesača i ona najmanja nesigurnost, izvuku oni to, hrabri su oni i stvarno profesionalni, ali zapravo kad sve izvedu kako treba i kad su tehnički potpuno sigurni, taj level njihove osobne sigurnosti, emotivne sigurnosti i te prezencije naraste nevjerojatno. Pa, dragi plesači, ponekad zaboravljamo da ste djeca. I bez obzira što to je natjecanje, istražujte, veselite se, uživajte. Iako smo mi ovdje s druge strane suci koji vas procjenjujemo, mi smo ljudi i vi ste ljudi. Evo, uživajte, istražujte, uživajte. Lijepi pozdrav, ja sam Jasmika Zajec, sudac na državnom prvenstvu u umjetničkim plesovima u Kraljevici.
Da, jako se vidi napredak iz godine u godinu, stvarno kad mislite da više se ne može napredovati, veliki je skok u tehnici ponovo, pogotovo u mlađim naraštajima. Veseli jako taj porast i u tehnici, u izražajnosti, u plesnosti, baš je veliki napredak generalno u cijelom plesnom nastupu kod plesača. Ples stvarno oplemenjuje svakog koga dotakne, tako da se stvarno potičemo svu djecu da se krenu baviti plesom. To je i sport, i natjecanje, i samodisciplina, i izgradnje samopouzdanja, tako da stvarno kroz ples možete izgraditi karakter, ličnosti i osobu kako stvarno želite da bude vaše dijete i da vi postanete. Pozdrav svima, ja sam Ines Mamić, nacionalna sutkinja za umjetničke plesove i čast mi je što mogu ove godine suditi na državnom prvenstvu umjetničkim plesovima ovdje u Kraljevici. Pa već ovo je bilo brutalno danas, mislim i toliko kvalifikacijskih krugova, na kraju čak i u finalu nisam mogla unaprijed vidjeti ko će biti prvi, tako da kvaliteta je stvarno na zavidnoj razini i ova konkurencija nepredviđena je postala. Jednostavno ne znam šta možeš očekivati. Ali ono što bi savjetovala plesačima je da, kad kažemo kod tehnici koja je biti jako važna jer daje jednu težinu izvedbi, da neke elemente ne izvode pod svaku cijenu zato što to i drugi rade, nego ako im ne ide taj element, mogu se na milion drugih elemenata izvući ako baš žele naglasiti tehničku vrijednost. I svakako se posvetiti umjetnosti i plesu, ono što imaju u sebi. Kažem, ne po svaku cijenu, jer ovdje nema zadanih elemenata. Moje ime je Jelena Lembijević, međunarodni WDSF sudija za stage i disco plesove. Mislim da je scena vrlo slična, sličan stil plesanja imamo, plesači su na visokom nivou i u Hrvatskoj i u Srbiji. Očekuje nas uskoro evropsko prvenstvo koje će se održati u Novom Sadu, pa ćemo se boriti na podijumu. Za plesače samo da rade na sebi, da pobeđuju sebe i da svaki put na nastupu budu bolji nego što su bili prošli put. Da se ne obaziru na mesto, nego na svoj lični napredak, jer to je ono što vredi i što će se pamtiti. Znači, taj rad na sebi i ljubav pre svega, a ne rezultat. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all.